ya wa ba oh aban oh aban we nya botre na se na o twimi eh aban Abusuya Confronting fide kese no wakọ akọhunu de ekoso ewo ho ebia na wonya enkohunu de ekoso ewo ho ende nyabotre na memfa eho ensam emfa emmo abetodwa enenam mframum ese Evangelist Suro Nyame aposifo adoɔ no ewa bra na wo Ghetto wo preachi eho anim se ofa ne Bible na ne twere kronkron a eho na okoko preachi ono mo ekokodi nkomo na watwe akra ede ama Nyame abusuya wo preachia na aposifo ekoso ne pechi adwam na ebesinda no ekese obi enim de ntira aposifo ebo ewura Ghetto ho akoso ne pechi adwam no ebi ekyere se na nsem ne nsem obeka ye ede tudwa ya wo na wo se Evangelist abronoma aposifo ensa achina ni na enkombra no enam ya papa adomkyeiduah ne asofo bia okasa editi omunte no mpenifo edibim nanso no omo emfa enche no na osan ne kasem no ka asem bi kire se ebere bi etwam obedidi reverend obofo ene sofo penny Stephen adomkyeiduah obedidi omatem nanso na ade achinyada na woba ebepa achew ya enim se no na enam so asane kasa no anye prophet Stephen adomkyeiduah anye ne de anase kosi sen ni nada no enim bebia asam no efri eba mama san emfa nko chi kakra obeka say ebrebi osan ebekasa editia Evangelist mama part kansem bi edefa ne ho ese wanhwe a obema ganafo ehunu de ne suban etie anase obema aposifo aba beso ne mu anampo san ya aposifo obema ono ankasa ne boys ache no aboro ebusuya yenkonkohwe Evangelist Suro Nyame ne nsem ne bia obeka ye ne bi emfa embra na ewi a quick one yenhwe mama part nso ne de no emfa emra aposifo ensa asonu mu eno achi no ya papa adomkyeiduah enso ene Evangelist Akwesi Awuah ento kwanketengete bi ne mentimi wase bi koso yenkohwe nkofo mieni edi emfa emra eba mebo no nso enchire Foketwa bi Reverend Abronoma yes Oma Chinetum, cash. Kumati Central Prison. So nkotwa 2 weeks. Cash. Remand. Ni ansan fa no court. Enkodi na sem. Thank you. Na ni enti ache no ne se. Aye yewura adomkyeiduah. Second chance. Ene yewura wojaba. Ene Agradaa. Ene kodan cancer lewin. Ene koye case go ne so. Se wakasa ama na traso atia won. In fact, mutibem. Mutibem. Obi ni tumi so obo odi mpo kasa wa bra wo ma no kwan nti asema yewura adomkyeiduah yewura eye Agradaa eni wo jaba eni kwadon cancer ka omode ato Reverend Abronoma no mutibem yes no doubt obi gina babi kasa mu ndi ma oboa praise God emre me kasa ma ni tia Reverend abofo eni yewura adomkyeiduah aname boa yes ade achi na me so ye video eka se kasa na me kan sa atra so a me di kotodwe be gu fa me pam chew yes because mu ye mpanimfo yes asofu tumam nyame tumam yes hallelujah amen efida Ghpage share ne som ebe peme ne yes oya dan oya Sofo ya be kan wasem Matthew chapter 5 verse 11 yes wosi hia ne mo a wota mo na woya mo na waka mo nsem mo ne biara thank you eti Kristo sum obaye nyame Sofo a nipa be kan ho asem hallelujah amen eti first of all yes omudipem amen amen you see a Reverend Abronoma da Kumasi Central Prison me no ka say thank you Ghana for ni wiase nyina munjintum say yewura adomkyeiduah dipem otini baby thank you onka Reverend Abronoma ansem ntu be kana sem na ebro no so a o ho kwan say o take action amen amen yewura Agradaa ni wo jaba omutom baby omumodi to be come asem na ebro so a they have the right to take it to the law praise God amen etimutipem yes the why you know hallelujah amen masre yes so mama yam fanche no yes me Sofo so Nyame Reverend Abronoma na hia di me matem no kwasem se me num lui gosh me num kokei me ye kromfo me nsakrai hallelujah demons na ewura me no kwasem ahohomboni na ewura me yes amen amen ana me see me preaching thank you praise God amen ahohomboni na ewura me yes ana me preaching no kwasem Reverend Abronoma di matem Odimatem ka se maponyina but
and na me ne nam preachi adentira ewiase na yete onya be Nyame sofo a the baby be kasa tia o so fa me normal thank you I chom meto wase a na ye ni monyam hye e de ma Nyankopon sibi na umu adia tuma me di be do Facebook no so no me se me to mani te esi so a untimi ntira app ni so biem unimu akobisa masai me dam na ma bono me di ti social media no so me di adani gata unjimi ana ma cheware stupid boy like you you don't respect penny no fie me ni okra num ene o ma me num o ma me owo no me ni nanum se ka o ma me bi ti se me a ka won fa kro no ene tuo ne se kan ene gire dwam so preachi ade so Nyame o ho basa ye o ho fi o ho basa ye o ho fi ade kobolo boy like you kromfo edura wia no abegina bonsi preachi edura na do anu atwituo kwasia wo tumi se wo ba bedi matem aboba wabo kro no anya sikato mobile phone akoye store rushing akowia nkrofo jeje nkrofo mobile phone free wa mosem kwasia boy no abeka jibi samna wo ma mi muha oba panin a manyi ni manya me monopause na me ho feche wo ma mi owo kwasia panin wo jimi Bua menya be buno. Kwasia wotu wo dwa wanu say obi di wudi ebie Facebook a oba me abum abua maza. Wo ye ghetto boy a wo ye ghetto boy nche obi o. Ujimi a wa nkofo no memo matwam ho abu. Fa ujimi no kwasese wo fi akono wa. Asia wo se me ka cho say me mama udi suban abeche Ghana for. Wuti se highway no so Facebook no so I am the queen mother of the Facebook. Me mama would you subaya che Ghana for say and you me juma na oye we ye am roba asia stupid boy I was ya tia me woni masam kan aya na mpempi no wose na wasumo a me no me yakwa akohwe bi edi aba video me no yakwa akohwe wadwen kire ewo mpa no ene sen aposifo edi handcuff edi egu evangelist Nyame ensa na woye o aban to bo na aban so tweme ne ade no ama nkrofo kire se ebi kura na eye plan game na omo aye ebi nso kire se eye real omo ngini se betimi aye plan games na woye sa kura na eden ena obenya edi efirim abusua comment section o wo dia drop a comment ewo ho fama me ena wachi no yenka bi enhye mu na nsemu ejebi so wo asofo mienu entem Evangelist Akwesi Awuah ene Prophet Stephen Adom-kyeiduah ejebi so mu ntemu a sa ejewe dia me ye sure se yeja enya endum ni ade mama mfa nko chikaka na membrufu ana membo mu story kakra membrufu mu kakra encheye enna Evangelist Akwesi Awuah okotra efidie bia so na okasa na wode Prophet Stephen Adom-kyeiduah ensem abam etrese se opa sorry a se wo bedi nkwaje na se obeya nkwaje a enka nye Evangelist anasa Prophet Stephen Adom-kyeiduah asori dem ena obekọ ama osobolo ene Yesu moje ne ade ene wo preach bia na wo huru nu preach bia na wo huru nu eno nam so ama Prophet Stephen Adom-kyeiduah aba abekasa but before that no yankohwe ya papa Evangelist Akwesi Awuah ne nsem bia obeka ne bi emfambra tietie ai sekokwe kon no eno echi no Prophet Stephen Adom-kyeiduah enso e de warning e de abre Evangelist Akwesi Awuah yebekwa akohwe no nso e de atoa so e de ama na ne nsem nada ene say Prophet Stephen Adom-kyeiduah e kire say Evangelist Akwesi Awuah ne nsem kekamu no o pa kire say omo no eye occultic anasa omo ye occultism omo join occult na ade nanso no sa wo join occult na say wo Evangelist Akwesi Awuah wo join bia ende kawano fatum na yiwasem anayiwa no fefiri omo asemu na yasa na o hye no ebufu sa enna Prophet Stephen Adom-kyeiduah edi etufom edi ama Evangelist Akwesi Awuah ebusen yenkonkohwe omo mienu nso video no emfa emra eba ebeto so edi ama ye okotofo baton wo nko okotofo na abeku ntokwa ne bia agede wow ya woniama bia o sada keke o sada bia petepetre a na chese ama wo bi nka obi asam ya nya de sa wo bi ase nyansa na oni motemeka sa ase yes wa wo se ya okotofo ya Freemason for yes na one de baton ya de other ya hand over na anano bi na achofo hwan
awie ya na weje ya ana weje ana adomkyeiduah enti ya den tokwa na ge oka ya ho na ada na so person be kumbi. Yes. So like one time I heard this man of God who is just trying to poke his nose into our issues. You claim that we belong to a group of occultic pastors. We belong to Freemason. Said that always it is a baton that we hand on to the next generation or our predecessors, our successors. Now, you say that whenever it is happening, it becomes a war or a battle. You are not part of us. Why do you come on to talk about our issues? Entianka media mesre ayas Sofo Akwesi Awuah anke benja ama ne bonton yem no onka ye wo na menene ntokwa anti mo ne me pentokwa aya Akwesi Awuah onka ye wo jaye akotofo so now wona wo Nyame na fa na mom unyai na bebo me dia di matama o shamane bre bempa ha wogana ha Yes. me ka we me o shame ene bre Yes. Sofo Akwesi Awuah. Yes. Jam life for man. Dedi kai kwahwe ye no aye Evangelist Akwesi Awuah ne nsem bi a wakeka kyerɛ o pa wade a ukɔ a ubenya wade na nso no unye nyansa sa enso na wo pa edwuma ukɔ a ubenya edwuma no nanso unye nyansa enka ho o pa konti a ubenya nanso unye nyansa enka ho na o pa nkwaje a enye asɔre bi sei na wo sɛ ukɔ ekɔji soboro eni Yesu mugya ende obo ne pain ebo Prophet Stephen Adomkyeiduah edi eno eti no na Prophet Stephen Adomkyeiduah so ede warning ede aba betu fom ede ama na kyerɛ sɛ wonim na wo keka sansɛm no bi mu a wan hwɛ obetinte sukɔkɔ na ede akyerɛ no ebusua yɛba abedi bronya asɔfo ntokɔe wan hwɛ betu mu saa kwesi next year na me kyerɛ saa no subscribe to YouTube channel like na fe san share ma video we betu fom bia no onso onsa betimi aka ebusua me sɔre so na makɔ na nso yɛbedi bronya we eye Christmas greetings enko emfa emma Made nada obapa abna Iris obapa abna slim Iris udi no me TikTok for ne ntia kese enkonfoma me se de biada enko se bronya bedi mebo mudi sa esansa de moye no ano odin na ano nso ehye me din e de otuman kumbana no Kofi abekoso ebetu from konkon sahene na Kofi makro